Znate li da su neke srpske tvrđave vekovima odolevale Turcima, čak i kada su svi oko njih padali? Golubac, smješten na steni iznad Dunava, izgrađen je u 14. veku i smatran je neosvojivim. Turci su je više puta opsedali, ali masivni zidovi i strateški položaj činili su svaki napad gotovo nemogućim. Na kraju, kontrola je ostvarena samo pregovorima. Smederevo, tada glavni grad Srbije, imalo je masivne bedeme i snažnu odbrambenu arhitekturu. Iako su Turci na kraju zauzeli grad, tvrđava je izdržala brojne opsade i ostala simbol otpora srpskog naroda. Manje poznate tvrđave, poput Kruševca i Rasa, bile su takođe izuzetno čvrste. Jak zid, utvrđeni položaji i tajni prolazi omogućavali su stanovnicima da snabdevaju vojsku dok je neprijatelj opsedao tvrđavu. Podzemni tuneli i bastioni štitili su od topova i iznenadnih napada, čineći odbranu efikasnom i izuzetno sofisticiranom. Ove tvrđave su simbol strateškog genija i hrabrosti. Napadi su stizali, Turci su pokušavali da ih osvoje, ali nisu uspeli. Svaka od njih čuva priču o otpornosti i snazi srpskog naroda, vekovima utkanu u svaki kamen i svaku odbrambenu liniju.